Gospođa Lorena Bagadur, Bagadur metoda. Po čemu je vaša metoda posebna? A moja metoda je posebna zato što je jedinstvena na globalnom tržištu. Ulazi u novu granu medicine, a to je preventivna estetika. Evo, tako ukratko. Recite mi, držite edukacije? Tako je, držim edukacije globalno, evo i naša metoda može se sada naći i u Sloveniji, u Austriji, u susjednoj Srbiji i idemo dalje. Održali ste i panel vezano baš za wellnesse. Kako sada treba izgledati wellness? Znači, pa došlo je zasićenje na tržište, u wellnessima se ne nude više nikakvi specijalni rituali, znači wellness ostaje samo osjećaj, a sa ovime dobivamo novo iskustvo, znači gradimo specifične sa potpisom wellness rituale koji kombiniraju i kozmetiku, a bazirani su također na manualnoj estetici, znači imamo estetske rezultate.